KCTV, lawan Rashapi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Ka United Democratic Party Maulai Circle hakakat pratrik rumpang arhajar arpulai kala betang men penlong ya kijingelang sa hakasnong Maulai Modrat baki ban panjing kerjaan ki pajba nong shnong nak bentau kertong jong ke parti uba proses di sokmi uba aireng hini election sekayeng dorba thawang ki jila kaban selong haka arpunyo trik rumpang arhajar arpulai uba proses habakran hini kijingelang ulapin ken mau ki pajba halor ki kam ki baulale kumunong mikmat jong ka Maulai constituency bara kecuk upor kerpa ye ki pajba ba kindang ailat biang ye u hakini kenti kenang bu ndupla menang yai bud dia ni ki kam ki baulale hakini kisan senam ki balalek nyo Isang na stand boss takadang masakwa kan kerana ni isang na stand boss nyong no CB yes ILP dalam day are tangsu tangani katutuyau dakakatha kapara penrat kaajing romudia naba ulapas ya kasih ini takadang ngasai si ya ke NPP sakawai ke jengja ngamukeren mitang ipun sakawai ke jengja ke baca halang pi ki kasih ki penadungi ki ayah pemukro bat ki ba de halang pi ki siap haki pulit asa haka jengsi syang ni payu amisi baniada ya kajat beriu jungi ya kendau siap penman lesannya kamuyu mentawang nangai ja beriu ngelap penyo surong ngelap penyo yu wong ka surong isi utak sia ke surong kinong king driver lokal kibanya kali kibatit kali berokot ki aya gerutak wan ko perston ani papulai ngelai surong kani ketika tak sampai menyipan ba ndai ba perston kenapa ya kata ngonga kenapa apa ba kenapa tu kapur bong kai sawanda lalu kal disi badan buram nengi gong hapor lockdown pimnai ban be yin yanu yunur pimnai ban be lada kijenjar le ban be pausi ki komu ki teraye ki komu ya ka disi badan buram bat yang surga hari ya kalon jongi pak surga kamma kini banyak kini pacet kalilun pacet yu berapa kamma berakapang kublai sibun ya baru akipai ba kibalewan ne ban singap ya kan ne jenglang hak ne por barang ne janmit mentah kadong ne janmit ke bakriat barang pai ba ye binong song sunong ibuan ban singap bar kiba nge skam no singap ne ngesem jongpi ngong ke jingwan singap election jongpi ni meeting jongpi kan nem sep ai nalai keren ma kinong kersian bakhan jonga kinong trei bakhan jonga nakadi muda baki barkwi wisdom ngamulai hadin ke artrek ngidon ke cingmen ke bakrau baham mulai ke UDP ke la job lupa bakatang long daga jingirku daga jingsnai daga jingra pojong belai bangaton ke cingmen ke bakrau I'm very much confident. Again, I'm the winner from a seat of Maulai constituency. Pangadang kecingmen ke bakrau, dah kecing senai ke jong play, berusaha ya ke download ke jingmut ke jing berkat, jadi paiba nong song senong berdabaki, paiba nong senong juga Maulai, bagian jir UDP, kinshon nak kapam, pada ngeskem, bah pidi sokmi, usulong biang Wembley juga Maulai constituency. Langidon nang ni apa mudat baki. Kamu dah bagi haki laitem mujulong Emily Jonga, shitem jonga medisi, shibun kejing mentoy kabangan orang hang ni pun mudah bagi. Kiparlok menel ada mention bagi Indo Stadium
Kabaran nang ni muda baki, kada kajing por, kajong amili jonga, ban minister sport jonga, ila wara indoor stadium. Kada gelenti penang senong. Ngeskam happan penpau nama kajong beriu jengi ke ilong ribat, kelat keloy ke ilong bakal keloy. Kada penang senong, kada kajing por jong di smart jonga. Ban siang rong ya kada gelenti nang ni penang senong kumbagalong. Idan gelenti sikil nak po. Ildi singkin apa patang umjan nilai jika sajan jumpa balik antu apa pentai apa nong pathau ngila ai menda ketepum man ko pom dan lora no pathau kat sibopai kijulun kam ngilai persyang kamali 1 2 3 hagri pom ha memulai ngalap persyang maham banyak ru namata kamali 1 2 3 langsung komen bagi nong syong jo kamali 1 2 3 hadung ni si mata kedang pertu yaki kam babha jonga atu kapor barang long UMLA bari pede temta ka jongki mau maginong syong jong kamuda baki giwan ni kapor yang ta kasnong thau jongpi bishar perkhat mapi haga badai bagani election kasokar kalapu arpunyo tarik mendau penai kaban khabot ban jit mai yo emle jo ko mulai bak jo yo ko mehlahi barakawai da ka mensiang ka basurit kawan manapil ya barok kinong syong jong muda baki gerpang bar ka mulai gerpang bong nak liang jepi perkhat ha ya ko menu priu bin jit ban pha matas po assembly bong bishar mabi kini ke jong no bihmat jonga ha ka po pulong nak liang olong ko emle Wang hapo assembly, kakam jungi kelong hapo assembly, manla ka session, PE mentah hapo darshan, PE local channel, social media, bapi di sokme, Ukraine ni mulai, pat isu jong ajar benriu. Nata kata wala shim mentah, ya kan dengan tiket dengan UDP, pangasko kemen, kumbangan long mentah, haka manifesto jong ka UDP. Labu ika ILP yang don kam ika ILP bandek lakam namata kita kelong illegal immigration from other countries kabamut benda ILP kam dai nak benda kinong India ika ILP kelong nak bagi ri gibri benda par nana Bangladesh Nepal namangi i kejuan kinsnap jong benda gibri benda par hang shillong ima iting dah mulai Nama khanyi da masnong, khanyi no syong, kibriu da bar, kim no ban buhay snong hang ni, kamtam gibe penriu, kita kacin snow, baka jingking ba syong hang ni, namar ba, kadang snong, yung kasi paka jongi, Henry, gibe state, gibe jaka, bapo jong kajana jongi, kamtam slong, ili bon kibriu. Kamtam rabar, kiwarian lubun, kibayang nabar. Gila dawag ILP. Ang paibab ginong syosnong jong mulai bumabaki. Gila dawag ILP. Kisang balang dawag ILP. Kasorka kena pass solution. Kena pass solution. Babarok kena pungut kaya mali. Nakaway kajimun ngong. Gila pa, ngin pa. Ya kena solution jong isilhi. Bandawa na kasorkar India. Bandawa no Modi, Bandawa Amit Shah, bangi don kam ya ke ILP apa mekanya. Ndai ke diskusi kaseng NPP kabalik ya ke sarkar. Hapo mekanya, hapo assembly, isyong shit bakwa ILP, kumbakwa kiseng bahalang, kumbakwa bangi ukun kasih ukun kara. Henry, syadali mungkin AARUM. Syupen bid, syupen kami, balakan ILP. Katakan ke cilong jong ILP, kalau double standard. Prime Minister Modi 1 hapo puluh, Amit Shah 10, habala 1 Prime Minister 10. Ipai ba mengi dia melir khridending. Balakan yang Shim Minister, unkren nong pek, Shim Minister Prime Minister badan buram. Nilai pas ILP. Ngikuap aino ILP kecing kuat nakaliang jong MLA bagi pajak jong jela bagi seng halang shim keren
Kapa pawulong manakna jong ini kimlong serious haga badai bak issue jong ILP kabdai na kabdaban pek nam na kari bak jay benriyo. Kasyong mulai kasyong mabong kasang bahalang. Kapa IT kari bak jay benriyo. Nakadaw ngaso kemen baka sa UDP kana shim ya kana issue ILP como top priority. Wala ka UDP ka wana kapor ngin bodin pan penorlong ya kanin ILP na pada jimbet yang jogari baka jepernya hi barokawai kakto mo jingken jogari Reserve Bank of India wong baga Meghalaya is one of the slowest state in the country ka state ka state ka sukitan ka ni par ka de Meghalaya ngin sa persyang ngantre sidam pagab iye ngong scam ranga jobyang nakalian ka jumana tristom arsya nasya kamulay kan kiw hiba piti saw kami baro kanong nashkimilti na kiway dirap na mga jungo kanong ngamayet pa iba biik ngong play with you nga fishing ka patay laka jong kasap yang nga kani kapatay nga kasap laka jong kasap kumulay yung bapti saw kami nga legit yan may balong MD maulay menpek ya kirangli kijuki kidokisok Remenela wanda we long kami ka badong mana ibeng mem simerap ya kami ni jong mengan simno bakata ka por nganong bribos kosi mabalay damar problem la persosi yo play ngi persyang na daw wong palang jong priu jongi da khamat pakin jado ini mi ka dur ko jong play da khamat kan jado ini mi matai ka dur jong mare the soti da khamat kan jado ini mi ka mi bedeng jongi da lemba ki kam jong jongi Ngau mengonomi kata kacu persyang, kacu dewai sebelum ai kamen sim snow snai, kamen sim merap, baka mesim lek bahai kepada besok. Kanang keren mah tu atus ni apa moro, ngau ngasau kemen, hak dia mendak kesan stem jonga. Kalau yang bu, ia ke stasiun jonga Mother Teresa, hangtai apa mulai moro, baru ke SKMI stasiun jonga Mother Teresa, katu kadi mengebu nang dia jonga, ringkat ke sim mulai moro, pat am nang ngebu nang tu. Kasudap nama nang muro syadu umsing mau kero pemjaran mau tabar nong kalau tu yakder nong tu siapa sekenam hadu berjam nong har mai keteng apa kasin Mother Teresa ngaso kemen nong bahkan diketi mata kali kasih ke meningkong ngong tak ni ada di ai mentang nong ke syak ke syania yang abi sem jonga ngin lep ha lem yak nau da jongpi pada kimi di kanong bagi mengais kem di pai bak kenang ken mau jadi kam de bangan trai ling ba kalong ai bo berit jonga de shaban shong da kamensi ke basurit da kamensi pokok ban trai da kamensi makin tiu menta ya ka loloi makin tiu rum dai ri ma cek riu hi baro kawai mi pai ba af nyotrik shon ya ka syap ha ka dur jonga bom ha ka bom flash bom ma nyu blai ke pi bar Kapon tekala liu ya kiara kawan kesini kapon kala sawa ku kajikat ya piana uba piki sope bertau yang amat ceri tongin ya yang teli tongin deh kunang mulai bersih tongin ya yang teli kunang mulai bersih oh kayu dipi yang baro keseng balaran ba haka di depan syania kekum kahok gina ya uja asli kahok cekiru lom hantai baun ya samya mir kahok cekiru lom hantai baun ya samya mir Baro, hagabab, bangin penjok, yagabab, hoi. Umi na lagatan, nyata terpengkut katago. Nado na larempay, utip berbayakan ko.
Mentah cumi ko para takipan. Jikir siyan mapura, o yakapang ipinsawa. Jikir siyan mapura, o yakapang ipinsawa. O hakahidipi, yun ang baro-baro, kasang balarang ba, hakahiday ban siya niya, tatlong kahok inay, ya po siya asapli. Kahok ng kinulong, ang taybaon niya sa miyamil. Kahok ng kinulong, ang taybaon niya sa miyamil. Hoy! Hoy! Baro-baro, baging penjab. Hoy! Buyay ni Mama, marami sa urang. Bawal beli, bawal na pala mo. Kote lakay ng kaya dali. Halo. Oha kaway kaso katumbatay kinarko. Oha ka UDP, isan na kasubal ka bang? Oha ka UDP, isan niya kasubal ka bang? Oha ka UDP, ganyan ang baro-baro, kasang pangarap pa, hagagilay ba siya niya? Tatlong kahok na, yapo siya asapli. Kahok na pinulong, ang taybaon niya sa miyamil. Kahok na pinulong, ang taybaon niya sa miyamil. Hoy! Hoy! Baro-baro, baging penjab. Hoy!